Yes, reka twongere tubasuhuze tubahe ikaze mwese tubana hano kuri Ibako Media TV. Reka tubifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cyo witeka n'amakuru ni impamba y'amakuru ahambaye ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo byakomeye byadogereye kwa minanirwahiye umugani w'umunyarwanda byakomeye byongeye kurushaho gukara ndetse no gukarata. Amakuru aravuga ko Uvira buri ruhande ruryamiye amajanja anytime bakwesurana. FARDC yakomeje kurenga ku mategeko yagombaga kuba igenderaho. M23 yakomeje gukurikiranira hafi imyitwarire ya FARDC mu bice M23 yarekuye bikagaragara ko FARDC n'abambari bayo baje kubigarukamo. Ubwo rero ngo bamanitse hagati bicaye bagiye kukamanura ariko bizabasaba guhaguruka. Indi nkuru turebera hamwe iraturuka muri axe za Mwenga Fizi aha hose ni mu bice byegereye Uvira. Turebera hamwe amakuru ari guturukayo i Bukavu. Abayobozi ba M23 bararye bari menge kuko FARDC cyangwa se Wazalendo na FDLR bambariye kubica bakabamara. Hari uwarashwe ariko akakanya mbazaniye amakuru y'ubuzima bwe numwe mu bayobozi ba M23 turaje tubikomozeho muri aya makuru tubive imuzini muzingo. Turagaruka imasisi igisirikare cya Kongo kirigamba intsinzi ikomeye cyane ariko kandi bikomeje kuba dabani nyuma yo gufata ibice bya Kinigi n'ibindi bice hariya muri secteur ya Katoyi muri tetwari ya Masisi byarangiye begereye umujyi wa Rubaya kilometero nkeya cyane rwose. Ndaje babwiraho FARDC bari akakanya M23 yo iri kubigenza itenga protege cyangwa se irinda abaturage. Turaje tubikomozeho uburyo igisirikare cya Kongo cyambara urugamba no gufata agace ka Rubaya ni nabwo buryo rwose M23 yambara urugamba no kurinda kagace. Byavuzwe neza ko hari abarwanyi ba M23 bagiye guturuka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nkuko bigaragara hanga muri inkuru. Biravugwa neza ko abarwanyi bagiye kuva mu bice bya Nzibira ahandi hatandukanye muri Kivu y'Amajyepfo bagaruka berekezwa hano mu bice bya Masisi ngo barengere abaturage nkuko biri kugenda. Turababwira ama operation ari gukorerwa hariya muri axe za Masisi tubirebire hamwe. Iwarikare imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na M23 ahangaha rero turebera hamwe situation imezite nindi uri kwesura undi ku buryo bukomeye. Turaje tubikomozeho hanyuma byose tubabwiraho gatanu ku kandi. Puezero indege eshatu za Tshisekedi ibizibayeho n'Imana ibizi muri Kivu y'Amajyepfo kandi M23 nayo iri kugurutsa indege byakomeye cyane. General Makenga yongeye kugaragaza ubudasa budasanzwe ku mirongo y'urugamba. Turaje tubikomozeho tubive muzini muzingo turebera mu itangazo ryashyizwe hanze ku miterere y'icyorezo cya Ebola ndetse naho kigeze aka kanya. M23 hari ibyo itangaza tugiye kugarukaho muri aya makuru. Hanyuma rero ikiri tuza kubabwiraho namayobera ibyanda yishimiye n'ingabo ze byashoberanye muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zongeye gutikira ku rugamba ukuyemo izashimuswe izishwe n'izafashwe matekwa ibyazibayeho n'Imana ibizi mu misozi ya hariya mu Minembwe. Turaje turebere hamwe uko situation imeze magingaya ubu aka kanya ahitwa Uvira. Abasesenguzi bari kuvuga ko ngo hashobora kongera kwaka umuriro. Urabona indi verisiyo tugeze aka kanya bwana Jarimura hano gwari bazi ko turi kumwe umeze ute? Meze neza cyane bwana Kainamura ndakumva neza cyane. Amakuru ni menshi cyane tugiye kuba tumanukana nayo ariko yiganjemo imirwano ikomeye cyane muri access zitandukanye abe muri Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo. Yego wahoze umbwira iby'ingabo z'u Burundi ariko hari umuntu umpamagaye ni none ndi kwitaba gato. Yego ambwiye ingabo z'u Burundi ibintu zakorewe mu bice byo mu Minembwe. Yego nyuma yo kugaba ibitero byo mu kirere bamaze iminsi bagaba muri gice cya Minembwe bakoresheje indege z'intambara zo mu bwoko bwa kamikazi. Bahisemo no kugaba ibitero bakoresheje inzira y'ubutaka. Yego ariko ngibyo bahuriye nabyo mu Minembwe ni ibintu bikomeye cyane. Ahangaha ndayishimiye ngatangiye kubona ko General Prime niyo ngabo chef d'état major ibyo yamubwiye byari ukuri ngo ni nk'ubuhanuzi buri gusohora. Abarundi bakubititse ku buryo bukomeye. Unyemere twerekeze Puezero tubwire ibiriyo. Yewe intambara ni intambara. Hanyuma ikindi tuza kugarukaho RDF yakiriye inama ya karindwi ya komisiyo ihuza u Rwanda n'Uburusiya. Ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Turaje tubirebere hamwe. Ese ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu bya gisirikare burashoboka? Ni nako hamaze iminsi hasinywe andi masezerano y'ubufatanye mu by'ingufu za nucleaire. Urumva ko bikomeye cyane. Uwari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Duivanga yatangiye izindi nshingano zikomeye cyane. Turaje tubikomozeho. Minisitiri w'ingabo za Mozambique yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda
nyuma yuko muri Cabo Delgado nyuma y'uko iki gihugu cya Mozambique yego cyemeye gutanga inkunga iyo ari yo yose izakenerwa kugira ngo ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda busohoze muri Cabo Delgado. Ni nyuma yuko Union Européenne yari yatangaje ko igiye gufasha Mozambique kubaka igisirikare ntayeganye cyangwa se gikomeye gitanaze kugira ngo babashe kwirindira umutekano mu bice byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro no kurwanya ibyihebe. Ariko Mozambique rero iravuga iti icyo dusabwa cyose dukurikije umusaruro ingabo z'u Rwanda zimaze yego turaje tubirebere hamwe. Hanyuma turambuka hakurya y'inyanja ngari tubabwire ko Irani yaburiye Amerika na Israel ibintu Irani zakorera Amerika na Israel n'akamaramaza muri itangazo zirabikomozaho. Yego mu gihe habaho ibindi bitero bishya bidasanzwe gusa amakuru aravuga ko ibitero n'ubundi biri vuba kuko Irani yatanze uyu muburo nyuma yo kumenya ko igihugu cya Israel kiteganya kongera kubarasaho mu buryo bukaze. Ngaye nguko rero ngimpamba y'amakuru tuzindukanye muri iki gitondo cyangwa se muri iri joro birumvikana ko twe turarirara bitewe naho uri ni ku munsi wo kwa gatanu tariki 22 Gicurasi 2026 ngaho rero zinduka wumva uko ibintu byifashe. Hanyuma tudatinze bwana nsanze imfura reka tubanze tubabwire inkuru mbi cyane kuri M23 ituruka mu bice bya Bukavu. Yego gupfusha bibaho ndetse no gupfa bibaho kandi iyi ntambara mu bigaragara iraza gusiga buri ruhande rufite igihombo gikomeye. Yego sinahera ku rufu rwa Wiringoma Colonel Wiringoma wahitanywe n'ibitero bya drone z'igisiga cya Kongo hariya muri territoire ya Masisi muri axe za Rubaya ejo bundi ni muri Werurwe Wiringoma ajya gupfa cyangwa se yicwa byari byavuzwe ko coalition yari maze iminsi imugendaho. Yego imukurikirana gatanu ku kandi Wiringoma arapfuye. Haravugwa Colonel Nsabimana abenshi banahuriza ku kuba ari ushaka kuzasimbura Wiringoma kuko numwe mubazwi cyane bakunze kuganiriza abaturage mu bice byagiye bibohorwa cyane muri territoire ya Masisi. Aha axe za Mitimingi mu bice bya za Rushoga hamaze iminsi havugwa uburyo Colonel Nsabimana drone zagiye zimuhusha ku bwinshi. Uwo niwe Imana igakinga akaboko. Mu bayobozi ba M23 twabwiye ibitero byagabwe mu mujyi wa Goma bigamije kwica Joseph Kabila n'abandi bayobozi ba M23 ngo Kinshasa yaramenye ko ngo baraye ahitwa Gombo mu gace ko muri Goma hariya ni hamwe mu hantu Denise Nyakeru umugore wa President Tshisekedi ahubwo harya madamu wa Kabila yitwa nde ahafite inyubako byo byamenyekanye ko Kabila ahatuye yaharaye urumva ndetse ko ngo hari n'abayobozi ba M23 havugwaga Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa ngo icyo gitero cyari kigamije kwica abo bayobozi uko bakabaye. Byarangiye kideviye gihitana umuyobozi muri UNICEF ariwe Karine Bweseno mu Faransa twayezubanya amatangazo y'urudaca. Byabaye n'ibintu bikomeye byarakomeye cyane amahanga arahaguruka yose avuga kuri iki kintu yari skandal ikomeye cyane. Hari undi muyobozi ejo bundi gato wishwe muri M23 bo bavuga ko ari Colonel ntago nibuka izina rye ariko yiciwe mu bice ngo bya Kivu y'Amajyepfo coalition yarabyigambye aravuga iti twamwishe urumva yabishyize ku mugaragaro ngo n'umusirikare ufite ipeti rya Colonel muri M23 ngo yiciye muri Kivu y'Amajyepfo nawe warashwe na coalition. Aka kanya ni inkuru yakomeje kuvugwa no ku munsi w'ejo ariko twari tutarakorera ubugororangingo ngo tumenye ibyo ari byo twari tukitohoza ubundi kubera ko iyi nkuru yagaragazaga ko n'umuyobozi muri M23 ntibyagaragaraga ko ari umusirikare cyangwa se mu bya ari umusivili. Twaje kumenya amakuru yuko uyu muyobozi warasiwe i Bukavu mwabitubajeho kenshi mutubaza mutese umuyobozi wa M23 wiciwe i Bukavu ninde yakoraga iki. Twatinze ko yabwire ko twadufite impamvu twasanze uyu muyobozi atapfuye ntabwo yapfuye yakomerekejwe ariko ngari kwitabwaho uko biri kuvugwa nuko bimeze muri Bukavu nuko atari n'uyu muyobozi gusa warashwe gusa nuko ari we watangajwe yarashinzwe ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru ubwo ni muyaya muri Bukavu kurande rwa M23 uyu muyobozi rero wa M23 yarashwe ku munsi w'ejo yitwa Maître Denis Bajige urabona byanditse gute ni Bajige
yarashinzwe ibijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho yego kuri Avenue Rukwekwe. Aha niho yarasiwe. Yego. Yarasiwe ahitwa ngo ni kuri Avenue Rukwekwe. Abariyo batubwire na hano hameze hati. Aho ngaho ngo niho yarasiwe ariko ntiyapfuye nyine nkuko byavuzwe nkuko uduhereza aya makuru abivuga. Yego. Nubu ari kwitabwaho n'abaganga nkuko bigaragara. Ni nyuma y'ibiturika byumvikanye amasaha y'ijoro ku munsi w'ejo bundi. Yego, ku itariki 21. Yego ndetse na 22 birangira bifashe ni ibitero bya Wazalendo na FDLR ngo by'ubucengezi. Ukibaza bateye baturutse Kauzi Ibiyaga hari yageranye na Bukavu. Harimo urugendo gusa ariko nyine birumvikana ko ibice byabohowe kuko Bukavu ni igice kimaze imisi gitekanye. Coalition rero iri gushaka kugira gute gukora menace. Irashaka no kwica intego nyamukuru bafite coalition ifite no kwica abayobozi ba M23 kuko ngo hari nabandi bariyo Imana yakinze akaboko nta wahaguye. Iyi Bukavu rabyibuka mu minsi ishize twigeze kubabwira ko higeze kuba inama y'abaturage na M23 haturikira bombe. Urabyibuka? Yego. Zari zigamije kwica abayobozi ba M23, zari zigamije Ingamba kumwivuga, zigamije Colonel Nanga. Ibyarangiye Imana ikinze akaboko si hari n'abaturage bahakomerekeye. Yego. Ibukavu rero umwanzi afite uburyo yagira gute yaharasa, afite uburyo yaharasa mu buryo bwose. Ni hakazwe ingamba rero z'uburinzi muri biriya bice kuko na access zimwe na zimwe ziteganye na Bukavu. M23 yagiye zisohokamo mu minsi ishize. Ubwo rero reka duhere noneho mu bice bya Kivu y'Epfo n'ubundi turebera hamwe amakuru ari guturukayo n'ubwiru Masisi n'ubu ngubu intambara muvandimwe kuri gusiga warikari. Noneho reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo tubwire kuri izi ngabo cyane cyane z'u Burundi. Yego. Izi ngabo z'u Burundi ngo byazigendekeye zite kuko izi ngabo z'u Burundi ubundi amakuru menshi cyane yagiye asakara guhera ku munsi w'ejo. Yego. Byari nk'amayobera akomeye cyane kuko ibyabaye kuri izi ngabo z'u Burundi benshi banaketse ko noneho bishoboka kuba ari mu buryo nyine M23 ishaka kuba yarahinduyemo urugamba mu misozi miremire hani Murenge kugira ngo ihangane n'ibi bitero n'ubundi. M23 imaze iminsi yarazengerejwe cyane n'ibitero bya drone byicaga abaturage muri Kivu y'Amajyepfo. Muri bice byo muri Minembwe ndetse no mu misozi miremire y'Umurenge n'ubundi cyane cyane mu duce twa Mikenke Poezero wagarukagaho ndetse no muri teritwari ya Mwenga aha ni muri Kivu y'Epfo n'ubundi. Amakuru aravuga ko ibi bitero byizi ndege za drone za M23 zahitanye abasirikare benshi Burundi ndetse n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo ndetse n'abajenosideri ba FDLR. Amakuru kugeza ubu ngubu akomeje kugarukwaho aravuga ko iki gice cya Minembwe ndetse ngo hagaragaye urufaya rw'amasasu mu buryo bukomeye cyane kuko byagiye bisakara ku mbuga nkoranyambaga. Byavugaga ko abasirikare benshi cyane b'u Burundi gusa ngo bari hagati ya 30 na 40 bahasize ubuzima. 30 na 40 hagati yabo. Yego. Abapfuye cyangwa se n'abakomeretse bose hamwe. Ubwo nukuvuga ngo ni igice cya Poezero ndetse na Mikenke. Ni hagati ya Poezero na Mikenke niho barasiwe. Abagera kuri 40. Yego. Barashaka kumenya abo 40 bapfuye bose cyangwa ari n'abakomeretse. Abo ngabo nibo biri gutangazwa ko bamaze gupfa tayari. Abakomeretse ubwo ngubwo umubare nawo nuramenyeka. Hari muri ufite peti rya Colonel. Yego. Amakuru aturuka rero mu baturage ndetse na hafi ahangaha habereye ibi biturika bikomeye. Amakuru aravuga ko ibi byabaye mu gihe n'ubundi izindi drone ngo zasukaga ibisasu bikomeye cyane muri ibi bice. Karabaye. Byavugaga ko izi drone ngo zashakaga kumena bikomeye cyane ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi biri hafi hano Mikenke. Bamwe rero mu babonye ibi byabaye bakabona n'izi mayiti z'ingabo z'u Burundi baravuga ko rwose ngo barashweho ibi bombe kandi ngo baguwe gitumo na M23. Ntabwo bari biteze ko izi drone zishobora kuza kubarasaho muri ubu buryo nyine nkuko babivuga. Rero gukomeza gukwirakwira kw'aya mashusho y'izi mayiti y'ingabo z'u Burundi byateje urujijo rukomeye cyane. Ati se ni gute izi drone twari tumenyereye ko zikoreshwa na FRDC? Yego. Ni gute M23 yazikoresheje yazikuye
izi drone rero zibasiye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Ni drone bigaragara ko n'ubundi zaturutse mu bice byo muri Kivu ya ruguru burya bwana Fagikenamura. Zaturutse muri Nord Kivu? Zaturutse muri Nord Kivu ahantu hataramenyekana. Abandi bakavuga ko zishoka kuba zaturutse ikavumu ku kibuga cy'indege. Ubutumwa rero bundi buravuga ko ibi bitero ngo byabaye ngo byasize nyine umubare uri hejuru w'ingabo z'u Burundi bapfuye. Bishoka ko noneho baniyongera kuko hari abahuye n'ibikomere bikomeye bishobora no gutuma n'ubundi ubuzima bwabo bukomeza kujya mu kaga. Ubwo rero ni urugamba rukomeje gusiga abarundi batikira mu buryo bukomeye. Ejo ni muri Werurwe twabwira buryo izi ngabo zakomeje gupfa nk'udushwiririye zipfira kuri uru rugamba cyane cyane. Update zitugezeho amakuru atugeraho none aravuga ko ngo batayari bamaze kuba 63 bavuye kuri 40 bageze kuri 63 gusa nta rwego rwa gisirikare cyangwa rwa gisivili ruragira icyo bivugaho ku ruhande rwa leta. Ariko ngo 63 nibo bamaze kwasiga ubuzima. Mu gihe rero abasaga ngo 205 aribo bakomeretse mu buryo bukomeye. Ndi kwakira amakuru yuko abo bantu biciwe muri ibyo bice bya Poezero nahe hajywe ni Poezero ni Poezero na Mikenyi. Abo ni babandi bari bamaze iminsi bavuye za Baraka muri Fizi. None kuko mu minsi yashize twabwiye ko tariki 14 Mata twabwiye inkuru yuko twakiriye amakuru yuko mu kurwanya M23 u Burundi bwohereje abasirikare 600 bo muri batayo ya 411. Nibwo buri ubwato bava hiriya Irumonge berekeza ahitwa Baraka ni muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho byaje kurangira buriye ubwato hariya muri Lake Tanganyika berekeza mu bice bya Uvira hariya kuri Kalundu ahitwa kuri Paul Kalundu. Birangira binjiye mu rugamba n'ubundi muri izo axe za Fizi. Abo rero ngo bari bafite ubutumwa bwo kuza ngo kumenasa M23 natwirwaneho. Ndetse ngo harimo n'abafite ubuhanga mu gukoresha drone z'ubwiyahuzi za kamikazi. Kubera ko byari byamaze kumenyekana ko ngo mu by'ukuri mu gihe coalition iri muri Uvira ngo ntabwo abenshi bafite ubuhanga mu gukoresha drone. Bikavuga ko rero abo bari baje batabaye nyine. Urumva ko n'abari kwishwa cyangwa se bamwe mu bari kurasirwa hangaha abenshi ni muri abangaba rero baturutse mu bice bya Baraka. Noneho ikindi andi makuru ndi kwakira aravuga ko ahubwo bamaze kuba 76. Abamaze gupfa bageze kuri 76. Aka kanya ngo rwose witwa Prime niyo ngabo ari kwikomanga avuga ati ariko njye nari nabwiye mugenzi wanjye ndayishimiye umugabo w'ikirenga ko njye ingabo mbere y'umugabo mukuru njye nzi neza intege zazo ko zitahangara M23 bene aka kageni. Birangiye rero ibiri kuba byasaga nk'urundi ari ibyo byahano. Urugamba n'ubu rurakomeje utaza kugira ngo wenda birarangiye kuko hari n'amakuru avuga ko urabizi ko hari ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zegera imipaka y'u Rwanda ziri kumwe na P5 y'abakayumba Nyamwasa. Izo ngabo nazo ngo zatangiye gushimutwa tayari. Hari ukuntu rwose ziri gukubitwa n'agace mu buryo utabasha gusobanura ahangaha. Hanyuma amakuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo ni menshi cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Reka tunyarukire mu bice bya Uvira. Ariko turebere hamwe ahangaha Poezero indege 3 za Tshisekedi z'intambara ngo zasenywe cyangwa se zashwanyagujwe. Ni indege za Sukhoi, harimo na Sukhoi 25 na Sukhoi 57 cyangwa Sukhoi 57. Ni Sukhoi Su-57. Ni izi ndege n'ubundi zo mu bwoko tuvuze zari zigiye gutera ibisasu mu gace gakomeye cyane ka Poezero. Amakuru avuga ko zarashwe zigasandara guhera ku isaha 4 n'umunota umwe ubundi kwanza. Nuvuga ngo ni saa 4 zuzuye. Indi ndege ya Sukhoi yari imaze guhanurwa cyangwa se kuraswa igwa kuko ntago yaguye by'impanuka, igwa ku basirikare ba Tshisekedi. Amakuru twagiye tunabona na video ndazibona hano, urana drone igwira abasirikare ba FARDC cyangwa se iyi Sukhoi. Bigaragara ko
iyi ni Sukhoi ya kabiri yarirashwe ihanutse hari Sukhoi yindi yarasiwe muri ahitwa Kalundu ni kuri axe ya Uvira yego iyo Sukhoi yarashwe na M23 ariko iyo ni nyuma yuko koalisiyo yari yarashe ubwato bwa M23 hariya muri Tanganyika byarangiye M23 yishumbushe kurasa Sukhoi none nindi hanuriwe hangaha poezero noneho kwisa nyuma y'isaha n'igice ntago zishize kuko nyuma y'isaha n'igice ibyo bibaye indi Sukhoi yahise ifatwa n'inkongi hafi y'ibirindiro bya FARDC ikalingi yarashwe nandese aya makuru avuga ko agahinda gakomeye cyane ku basirikare biganjemo abofisiye bakuru bayoboye abandi ku rugamba ku ruhande rwa Tshisekedi amakuru aravuga ko imirambo y'aba bofisiye bakuru muri FARDC bitatangajwe umure ngo ribanga yego baguye ku rugamba bahise bagezwa muri Uvira indi mibiri myinshi yoherezwa Kinshasa yego barashwe nyine ngo abofisiye bakuru bo boherejwe Kinshasa kuvurirwayo abandi bajyanwa hari nabo byari biri emergency bajyanwa Uvira ngo babanze basanwe biragorana cyane none umva Tshisekedi none ari kubona ngo ingaruka zikomeye bamwe mu begerewe dore impamvu abagaba barasuye Karingiye bajyanywe Kinshasa bamwe Tshisekedi fuje ko ngo mu byukuri bagomba guhita bashyingurwa mu ibanga rikomeye kugira ngo hatagira nyine aya makuru adaca igikuba muri bagenzi babo hatagira nyine ibimenyetso ubu aka kanya ndaje babwiza ukuri ko Tshisekedi ari mu marira muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Uvira urumva aha Uvira wabonye ko ibya Uvira biracyakomeje kugorana bikomeje kuba agatera nzamba kanyina wa nzamba nk'ubwo ngubwo Uvira ku ruhande rwa koalisiyo murabizi ko guverinoma Kinshasa rigenzura umujyi wa Uvira aka kanya batangiye gukora icyo nakwita uduhenda abana hatitaye ku kuba hakenewe umutekano batangiye kugenda hari uduce bashyiramo imihanda urumva kaburimbo ku muhanda route nationale nimero 5 uva Uvira werekeza Bukavu cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo kigenzura nibyo bimwe mu byo Tshisekedi yatangiye kugenda akora nawuze mbona Judith Suminwa Tuluka hamwe n'abandi bayobozi mbona ngo ni ibikorwa by'icyerekezo ibikorwa by'icyerekezo Tshisekedi arimo gukora ngo rwose mu bice bagenzura ngo bagomba kubaka ibikorwa remezo nawuze mbona minisitiri w'ibikorwa remezo John Banza Lunda avuga ko ngo Kongo ishaka gukura uburasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'icura burindi n'ukwiheba ngo kikaba igice rwose gifite ibikorwa remezo kandi nkenerwa ariko kandi Vice Ministry w'intebe wungirije ushinzwe ingabo n'umutekano bw'ikabo mu mwandi ya vita yakira intumwa z'umuryango wa Human Rights Watch urumva ngo bagira ngo bagirane ibiganiro byubaka ku bijyanye n'umutekano muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo bareba uburyo harindwa abaturage ndetse hakubahirizwa amategeko mu bikorwa bya gisirikare biri kubera ku rugamba rwahariya muri Kivu y'Amajyepfo ni Kivu y'Amajyepfo ni Uvira ikomeje kubamo ikibazo cy'umutekano muke dore ngo no mu ijoro ryo ku munsi wo kwa gatatu ejo bundi haraye humvikana ibiturika muri axe za Mulongwe muri commune Mulongwe Uvira igira commune 3 igira commune Mulongwe commune Kavimvira na commune Yiheda commune Munanira sinzi ukuntu nabivuga ariko ni commune 3 ahitwa Mulongwe rero hongeye kumvikana amasasu bivuga ko ari abazarendo bakozanyagaho amakuru akavuga ko aka kanya ibya Uvira biracyakomeje kugorana bwana Gitros cyangwa se uko amakuru abigaragaza dore aka kanya muri Preda Rusizi hari ibimenyetso byinshi biri kwerekana ko hashobora kubaho intambara ikintu kigiye kuba gikomeye ubu mu Faransa byita ngo ni repositionnement stratégique kuko biragaragara ko nubwo batari kurasana M23 ku ruhande rwayo rwa Kamanyola koalisiyo ikabiri hepfo Uvira biragaragara ko ntabwo intambara yarangiye biragaragara ko buri ruhande hari uburyo ruri gushaka gufata umwanya wo kwitegura neza rukajya muri position iruha amahirwe yo gutsinda intambara muri ubu buryo bisobanuye ko nk'ubwo ngubwo abantu reka twitege ko intambara yakubura anytime niko kuri kuko M23 kuva Sange urabyuka mu minsi ishize yego ikura ingabo nyine muri Sange mu birometero bike cyane guturuka Uvira yego
bagasubira inyuma. Yego. Byavugaga ko ngo bagiye kuzenguruka bakajya kunyura muri Poezero akaba ariho binjirira aho kunyura Sange. Bahitamo gushinga ibirindiro bikomeye ahitwa Kalingi. Rero ibi byagaragazaga ko n'ubundi Kalingi Luvungi yego. Noneho urumva ko FARDC kwisubiza Sange, kisubiza Luvungi, kisubiza Kabunambo, igafata Bwegera, agace M23 yafashe duce M23 yafashe yishyutkuya icyuya ikaturekura igasubira Kamanyora. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uyu muhanda ni route nationale 5. Nkuko bigaragara hangaha nawe zo muri abasesenguzi batavugaho rumwe, ariko ngo kuba M23 yarasigaye muri Kamanyola na za Katogota ntabwo ari ikintu gito. Buriya nabyo bifite icyo bisobanuye kinini. Kuko harimo no kwirinda igitutu. Babyita ngo ni ibyo bice Kamanyola na Katogota according ku kuntu biteye ku mirongo y'urugamba. Babyita ngo ni verrou stratégique. Na ahantu hashobora gufasha M23 mu buryo bwa strategie bikayifasha kugenzura près de Rusizi itayirimo. Ni inzira nyine n'uyu muhanda uva Bukavu werekeza Uvira. Yego. Kuko M23 ishatse gukora advancing byakoroha cyane kuri biriya bice byose coalition yigaruriye. Urumva? Kuko Katogota kakanya ikifasha M23 nubwo atariho bashinze ibirindiro, gusa havugwa ko hari fence yabo barinda gusupplyinga, barinda icyo nakwita supply lines. Urumva? Yego. Z'umwanzi, ndetse bigasaba ko bikaborohera gukomeza kubona inzira iva mu misozi ya za Walungu na za Mwenga. Kandi wumvise uburyo naho ibisasu biri guturika. Yego. Bikavuga ko M23 ishobora kuba yarakoze retrait tactique. Urumva? Aho gukora defete militaire nkuko abasesenguzi babivuga, ngo kuba ngo havugwa imbunda nini mu misozi yahaya za Bugaramani hafi ya Kamanyola, bivuze ko impande zombi zitegura kongera kurwana niba ibiganiro bya politike bigize gute binaniranye nyine aho bikomeza nyine. Yego. Noneho bikavuga ko ibyo bishobora gukurikiraho cyangwa se gishobora gukurikiraho imirwano ishobora kubura, hakongera kubaho imirwano ikomeye hano Kamanyola, ukumva ngo Katogota Luvungi aha hose niho front ni kuri front line kugeza ubu, ukumva ngo M23 advance yongeye kwisubiza iki ikuzo. Ariko ikindi kiri guhurizwaho n'abasesenguzi aka kanya ntago tubitindaho, Uvira iracyari mu kaga gakomeye nubwo ataraka hafi cyane. Kuko kwa FARDC yarayigaruriye Sange Luvungi ngo muri bino bice bya Uvira, ariko igihe cyose Kamanyola ikaba gifitwe na M23, menace kuri Uvira iracyashoboka. Birashoboka cyane. Kuko aha Kamanyola ni hamwe mu hantu hakomeye hafite ijambo rikomeye cyane kuri iyi ntambara ishobora kubura muri Uvira n'ubundi. Ubwo rero abakunzi bacu batubaza batese Uvira ntabwo M23 iyemerewe, haraba bitubaza bati ese M23 ntabwo yemerewe gufata Uvira. Nyabuneka birashoboka, ariko harimo amayeri y'intambara hano. Birashoboka ariko harimo amayeri y'intambara, niko twabyita cyangwa se niko twabivuga, kuko intambara ishobora kwimukira mu misozi nkuko bigaragara, aho kwimukira aho gukomeza ibera mu miji. Urumva? Aho kuba cyane gose kuri uyu muhanda mukuru route nationale 5 ko M23 ifite advantage mu duce tw'imisozi twakaziba ahaza Ruwinja naha za Mwenga. Aha Ruwinja ejo hico abarundi benshi nyaboneka naha muri axe za Mwenga. Ibyo rero ngo bishobora gutuma habaho attaque mobile aho gufata imiji gusa. Bishoboka ko M23 rero izibyirimo abayikritika ko yarekuye ibice kandi yari yabifashe bigoye rwose. Ni basubiza amerwe mu isaho hari impamvu ya mukuru General Makenga yabwiye abahungu bati ngo tugaruke inyuma gatoya. Urabona ko biteye urujijo cyane, navuze mbona utwandikiye atubaza afite impungenge zidasanzwe. Bimeze gute? Yego. Hanyuma reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu ya Ruguru. Gwabonye ko biragaragara ko intambara iraza kubica bicike. Intambara muri Masisi urugamba rwabaye amagasa. Nahoze mbona nandi makuru avuga ko ikisangani ngo hagiye guturuka izindi ndege za Suko izije kurasa hano Masisi. Yego. Ubwo ni ibitero bishya n'ubundi bigiye kuhubura. Yego. Nyuma yuko nyine ahitwa Kinigi ingabo za leta n'abafatanyije. Yego. bahafashe ndetse bagafata n'indi midugudu igera kuri 3. Yego. Kandi imidugudu ihana imbibi n'agace ka Rubaya n'ubundi.
agace ka Rubaya murabyibuka ibyakabereyemo ntago twabigarukaho byanasezereye tonaje Colonel Lieutenant Colonel Ingoma n'undi ahasize ubuzima mu gitondo cyo ku ya 21 bwana Kenamura narabikubwiraga imirwano hagati ya FARDC nabo bafatanyije n'abarwanyi nyine b'abazalendo basubiranagamo rero bamaze gusubiranamo sinzi uko byaje kugenda bariyunga ngira ngo babonaga ko M23 nayo iri bugufi bahita bongera bahuza imbaraga bahangana na M23 ariko ibyo baboneye ahitwa Katoyi muri teritwari ya Masisi nabyo ntabwo byababereye byiza kuko ku itariki 22 mu gitondo cyo kuri itariki ya 22 ngo bongeye muri iki gicuku ngo bahuriye n'akaga gakomeye cyane ahitwa Kinigi kuko abazalendo ngo bari muri access zitandukanye n'ubundi byanasize M23 yongera gufata umuhanda munini ukomeye cyane wa Ngungu ndetse n'ahitwa Chugi noneho ifatwa ry'iyi midugudu ryatumye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rirushaho kwegera bikomeye cyane agace k'ubucuruzi karimo amabuye y'agaciro ya Rubaya nyuma yo kwisubiza utundi duce twinshi cyane twa akanya rya nkubwire ko FARDC iri muri kilometero 18 uva ahitwa Rubaya Koalisiyo irashaka kwigarurira Rubaya mu buryo bukomeye kubera ko Rubaya iri ku rutonde rw'ibirombe Kinshasa yemereye Amerika kuko kugeza ubu ngubu n'ubundi noneho wumve ko ubundi M23 yari ibizi ko hazabaho ibitero kuri Rubaya kuko amaze iminsi havugwa cyane cyane mu bice byo muri Dipolomasi ya Ufamandu ya mbere n'iya kabiri ejo bundi ku munsi wo kwa gatatu twabwiye kunze wacu ko Gatoyi M23 yayirukanywemo yayitaye ikagenda twabwiye ko FARDC na wazalendo ndetse n'abacancuro bivuga ko n'aba special force b'abahibu n'aba special force ba FDLR crap bari mu rugamba hariya mu bice bya Gatoyi kwa gatatu ndetse no kwa kabiri bari biriwe barwana wazalendo ba generali Mutayomba nibo bakomeje kurasa kuri M23 cyane bafatanyije na koalisiyo birumvikana hano za Mitimingi aha za Gatoyi centre aha za Gasheke za Ngululu ndetse ukavuga ko ejo bundi ahitwa Nkokwe wazalendo zahiciye umugore w'imyaka 28 hariya muri Ufamando ya mbere n'ubundi n'iya kabiri hamaze iminsi hategurwa ibitero ndetse byagiye binagabwa bimwe na bimwe koalisiyo itegura ibitero iri muri biriya bice bya hariya muri za Ufamando kuko n'ahantu haba hari amashyamba ibyo bitero byategurwaga kukugabwa kuri Rubaya aha za Ngungu na za Gatare na za Mema n'ahandi hatandukanye muri groupement ya Kibabi muri teritwari ya Masisi muri Nokivu bwana Nsanzimfura Jarimura aka kanya wambwiraga ko FARDC yigaruriye Kinigi kugeza ubiri mu maboko ya FARDC agace ka Kinigi kari ahitwa hariya za Gatoyi kafashwe na FARDC ndetse ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nyine ku wa 4/21 nibwo urugamba rwo kwafata rwatangiye nibwo byarangiye ariko byavuzwe ko n'urugamba M23 itigeze ikoresha imbaraga kuko ngahanga M23 yamaze gusa nk'icika intege iri kugerageza kurwana n'ubuzima iri kurinda abaturage icyabahungabanya kubera ko bari kurwanira ahantu hatari abaturage benshi hariya za ruguru gato muri za Ufamandu ariko impamvu nyamukuru M23 iri kurwanira aho ngaho kure nuko iri kurinda ko ibitero byagira ingaruka ku baturage ba hariya za Rubaya hepfo gato kuko umvise nyuma yuko Kinigi ifashwe ingabo za leta ya Kongo n'afatanya ibikorwa bazo ngo bongeye gufata indi midugudu 3 ngo kandi begereye Rubaya yego ni imidugudu yegereye Rubaya yego kagace gakomeye cyane biravugwa ko rwose Kinigi FARDC ifatanyije na wazalendo nyine birukana M23 mu yindi midugudu nka Ngungu Kawere na Chugi ariko ndakubwiza ukuri ko ubwo bari bwose muri Kivu y'Amajyepfo byatumye muri Kivu y'Amajyaruguru actually byatumye rero urumva makuru avuga ko aha Chugi M23 yabitahavuye iyi Chugi ikaba yasubiye mu biganza bya M23 se biranashoboka ko yaba ngitana havuye ahubwo kuko amakuru ubwo yabateza mbushi birashoboka kuko ubwo yabateza mbushi rwose amakuru atugeraho aratubwira ko iki gice cya Chugi rwose uruhande rwa FARDC atari bo bagifite mu buryo nkuko nyine bitangazwa ego ariko ubwo wumve ko byahise birangira M23 ifashe izindi ngamba zikomeye wumve ko aho ngaho iri kurusha imbaraga dore uburyo yahise bitekereza cyangwa se yabipanze hari abarwanyi ba M23 nyuma yuko Kinigi ifashwe
urumva ko rubayiregerejwe irugarijwe cyane. Mu biravugwa ko ahandi hose byarorera ariko hagiye kurindwa bubina bwiza. Rubaye igiye kurindwa bubina bwiza. Bivuga ko ngo M23 hari uduce yakuyemo abasirikare ibohereza, hari iri kugerageza uburyo yabohereza hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, hari Masisi, urumva oya hariya za Cugi nyine ahari kubera imirwano, urumva kugira ngo barinde ibice bya Rubaya nahe, kuko bivugwa ko hararwanye ba M23 mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo. Byagaragaye bari muri Muvama ngo basa nk'abagenda hano mu bice bya ngo baturutse ku murongo wa Mwenga Kasika ndetse no ku murongo wa Walungu Nzibira na Shabunda. Abarwanyi ngo bagaragaye i Bukavu ahitwa ngo ni Ciriri, ni ku kibuga cya Nyawera, ni muri Bukavu. Noneho abo ngo bavuye aho za Nyawera ngo berekeze i Goma. Ntumbaze ngo banyuze he, hari n'abo ku ruhande rwa Karere bavuze ngo banyuze no mu Rwanda, urumva. Noneho ngo banyuze i Goma nk'abagiye gutanga ubufasha bw'ingabo. Bivuga ko ngo basabwe kujya gutanga support muri bice bya Masisi, urumva. Bigaragara ko intambara yimukiye Masisi kandi igomba kuba ari injyana muntu. Apati bitero coalition iri gukoresha mo intwaro ziremereye, hari na drone ziri kurasa kuri M23 muri Masisi. Amakuru aravuga ko nyine arizo zituruka Kisangani na urumva ko bikomeye cyane. Hanyuma ku kijyanye n'amakuru ari kuvugwa ku cyorezo cya Ebola, itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa AFC M23 riramenyesha abaturage ko mu rwego rwo gukurikirana icyorezo kiri gukekwaho hafashwe ibipimo birenga 200 biketsweho by'abakekwaho Ebola mu duce bafashe, kandi ngo byoherejwe muri INRB ni Igoma kugira ngo bipimwe. Kugeza ubu ibipimo biracyahagaze neza muri rusange, aho hamaze kwemezwa umuntu umwe gusa wanduye virusi ya Ebola mu mujyi wa Goma. Uwo muntu ari kwitabwaho kandi ngo yashyizwe mu kato, ndetse ngo ari no gukurikiranwa bya hafi n'inzego z'ubuzima zibishinzwe. Ubwo ngo abantu bose bahuye n'uwo murwayi bamaze kumenyekana kandi bashyizwe mu kato hakurikijwe amabwiriza y'ubuzima asanzweho. Ariko kandi ibisubizo by'ibipimo byo ku 20 Gicurasi byemeje undi muntu mushya wanduye, aho icyerekezo cyangwa se icyitegererezo ngo cyafatiwe i Bukavu mu gihe mu gace k'ubuzima ka Miti Muresa muri teritwari ya Kabare. Ni ku muntu wari uturutse Ikisangani mu ntara ya Copo. Uwo muntu ni umuturage w'imyaka 28 y'amavuko, yitabye Imana mbere yuko ibisubizo byemeza indwara bisohoka. Yahise yicwa na Ebola. Nuko ngo Ebola imaze kwica umuntu hariya mu bice bya Bukavu, bivuga ko yaraturutse mu bice bya Kicanga. Ni rero urumva ko amakuru y'icyorezo cya Ebola komeje gutera impungenge cyane. Hanyuma reka turebera hamwe noneho andi makuru avugwa muri RDF ngo General de Brigade Ronald Rwivanga byagenze bite bwana Nsanzi Mfura Jarimura. Brigadier General Ronald Rwivanga yahawe izindi nshingano deja ubundi yazihawe mbere yuko uyu mwaka dutangira nyine utangira nyine mu mpera z'umwaka ushize. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo yahawe izi nshingano nshya nk'umuyobozi nyine mushya w'uru rwego rwa mbona uru rwego ngo ni Eastern Africa. Eastern Africa Standby Force, ni Eastern Africa Standby Force, ni ESF. Aho yasimbuye General Paul Kahuya Njema wari umaze imyaka 3 ari kuri uyu mwanya ni umunyakenya. Uwo muhango rero wo guhererekanya ububasha wabaye ubera hariya mu gihugu cya Uganda i Kampala, ndetse ESF ni umwe mu mitwe ikomeye cyane ihuriweho n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni ingabo zishinzwe gutabaraho rukomeye ndetse no kubungabunga amahoro n'umutekano. Rwivanga rero usanzwe ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda n'ubundi yahise ahindurirwa inshingano icyo gihe, ariko ntiyazivaho. Ni inshingano yagiyeho kuva mu kuboza mu mwaka wa 2020.
muri icyo gihe yabaye umwe mu basirikare bagaragaye cyane mu gusobanura ibikorwa ndetse n'uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu rwego rw'umutekano haba imbere mu gihugu ndetse no mu bikorwa byo hanze y'igihugu. Iryo zina rye ryagiye rizamuka cyane, rirazwi cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, aho yagiye akora inshingano nyinshi zitandukanye zirimo n'izijyanye n'itumanaho, imikoranire ndetse hagati y'ingabo n'abaturage. Eastern Africa Standby Force ni umutwe rero uhuza ibihugu byo mu karere, ukaba ugamije gutanga umusanzu mu guhangana n'ibibazo by'umutekano, ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse no gutabara mu bihe by'amage aho rukomeye. Rero uyu mutwe ukaba ugizwe n'ingabo zo mu bihugu birimo Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani ndetse n'igihugu cya Uganda. Buri gihugu rero ngo kiri kugira uruhare mu gutanga ingabo, abapolisi n'abasivili mu rwego rwo gushyigikira ibi bikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse no gukumira amakimbirane mu gutabara mu gihe habayeho ibibazo by'umutekano muri aka karere. Yego, ingabo z'u Rwanda kandi zakira inama ya karindwi ya komisiyo ihuza u Rwanda n'Uburusiya ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Iyi nama izamara iminsi 3, ni kuva ku itariki 20 kugeza ku 22 Gicurasi, irasoza kuri uyu munsi. Ni inama ngarukamwaka, ni urubuga rero ngo rwo gusuzumiraho aho ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Rwanda n'Uburusiya bugeze ndetse no kurebera hamwe indi mikoranire mishya y'ubufatanye. Iyi nama yobona Generali Brigadier General Patrick Karuretwa, umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga bwa gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo, hamwe na Bwana Anatoly Ponchuk, umuyobozi wungirije w'urwego rwa leta y'Uburusiya rushinzwe ubufatanye bwa gisirikare. Intumwa z'Uburusiya zitabiriye iyi nama zanaganiriye cyangwa se zigirana ikiganiro na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Munda hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, kibanze cyane ku kurebera hamwe ibyihutirwa byakorwa mu bufatanye mu bya gisirikare. Yes, hanyuma muri Mozambique meze bite? Muri Mozambique nuko Minisitiri w'Ingabo za Mozambique yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Cabo Delgado, yitwa Christophe Arthur Kume yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda, RSF ziri muri Cabo Delgado ahitwa Machomba mu ntara ya Cabo Delgado mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Yari aherekejwe n'umuyobozi wungirije w'ingabo za Mozambique zirwanira ku butaka FADEMA, yitwa Brigadier General Thomas Franco Jao Pona ndetse n'abandi ba ofisiye bakuru. Minisitiri w'Ingabo n'itsinda yarayoboye bakiriwe ku cyicaro gikuru cya RSF n'umuyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado, Brigadier General Mujuni, ego, hamwe n'abandi bayobozi bakuru nabuze mbona bari, ariko uyu Mujuni, General Mujuni kabisa yagaragarije Minisitiri w'Ingabo ishusho y'umutekano ndetse n'uko ibikorwa byo kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado bihagaze. Hanyuma Minisitiri Chume yahise ashima cyane inzego z'umutekano z'u Rwanda ku ruhare rukomeye zagize mu kurwanya iterabwoba mu majyaruguru ya Mozambique, cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Yanashimangiye ubushake bwa guverinoma ya Mozambique bwo gukomeza gushimangira ubucuti n'ubufatanye bumaze igihe hagati ya Mozambique n'u Rwanda. Murabizi ko muri Nyakanga umwaka wa 2021 nibwo u Rwanda rwoheje abasirikare n'abapolisi muri Cabo Delgado mu gihe gito birukana abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba Ansar al-Sunna mu birindiro bari bamaze imyaka 4 bahashinze. Nyuma yo gukura abarwanyi b'uyu mutwe mu birindiro bihoraho bari bafite muri iyi ntara, hakurikiyeho ibikorwa bihuriweho byo kubahiga mu mashyamba bahungiyemo. U Rwanda kandi runatoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bazashobore kwirindira umutekano mu bihe bizaza. N'amakuru aje akurikira ayari maze iminsi avuga. Murabizi ko European Union yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Mozambique, ko nta yindi nkunga cyangwa se nta yindi support zongera kuzihabwa. Ariko byarangiye Mozambique ivuze iti niba koko mutazigera mukomeza gutanga ayo mafaranga tuzirya twimare tuyabone. Ubu rero u Rwanda ruracyafite igihe mu kurinda umutekano hariya muri ntara ya Cabo Delgado. Yego, hakurya y'inyanja ngari
hakurya y'amazi magari Iran yongeye gutanga umuburo ukomeye cyane ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kotsa igitutu iki gihugu cy'igihangange mu gukora intwaro za nucleaire ku isi ndetse ngo hashobora kuba bagiye kuba ibitero bishya bidasanzwe bishobora no kurenga uburasirazuba bwo hagati. Ejo ni kwa gatatu Trump yaravuze ati twari twateguye igitero cyo kugaba kuri Iran karahabutaka ariko tuza kubireka kubera sinzi impamvu yatangaje ariko Iran yahise ivuga iti mwebwe murabizi ko mwamenye neza ko muri burihure n'ingaruka zikomeye z'ibyo bitero murangije mugira gute murabikora murengaho oya ngo niyo mpamvu nyine Trump yasubitse ibiti ko ni ibitero bivuga ko byasubitswe kandi haburaga isanga bitangizwe bigabwe Iran ikavuga iti ntago ari indi mpamvu yindi y'impuhwe ahubwo batinye ko tubamerera nabi. Ubwo rero igisirikare cya Iran cyo cyavuze ko ngo kizafungura ipaji nshya y'urugamba kigafata intambara kikayagura igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo na Israel zatangiza ibitero bishya. Ubwo ni nyuma y'uko haketswe umugambi w'ibindi bitero simusiga kuri Iran biri gutegurwa. Rero ubuyobozi bw'ikigo gishya cya Iran cyo ku kigobe cya Parse cyashyizweho guhera kuwa gatatu yego cyatangaje ko icyo cyise nyine cyitwa controlled maritime zone ku muhoro wa Hormuz. Aya mabwiriza rero y'iki kigo gishya cya Iran agena ko amato yose yifuza gutambuka ashyiraho ubuhuza bikorwa bwo kugaragaza yego bazakoresha yego ubundi ngo agahabwa uburenganzira ubuyobozi bw'ikigo rero bw'iki kigo kizwi nka Parsiya Gulf Strait yego bwagaragaje ko rero n'ubutumwa nyine bagaragaje bandika kuri X baragaragaza rero ibice byose byo mu nyanja birebwa na kiriya cyemezo bigenzurwa na Iran. Igisirikare cya Iran cyabaye nk'igitero ubwoba bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bahanganye ko ibitero bishobora kugaba byasiga akaga gakomeye cyane kuko nacyo cyahita cyagura intambara ikomeye cyane nyuma y'uko nyine havuzwe ko hari umugambi w'ibitero simusiga biriya bihugu nyine bishaka gutera. Perezida Trump aherutse gutangaza ko ati niba tugiye kurangiza umugambi cyangwa se ati baremera gusinya amasezerano ati ashaka kuvuga ko ngo icyo gihe Iran yakomeza kwihanganira mu gihe Iran yakomeza kwinangira gusinya ayo masezerano ngo yahora n'akaga gakomeye nubwo ngo Trump arashaka guhatira Iran gusinya ariko Iran yo ntibyumva. Noneho akavuga ati rero nicyo gihe ngo tubagaye ibitero. Yitwa Mohamed Baga Galibaf ni uhagarariye Iran mu buhuza atangaza ko rwose abanya-Iran bakwiye kwizera ko ingabo z'igihugu zakoresheje umwanya w'agahenge nk'uwo kongera imbaraga zawo. Nanone kandi perezida w'Ubushinwa wakiriye mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin nyuma yo kwakira Donald Trump yavuze ko guhagarika intambara Amerika na Israel batangije kuri Iran ari ingenzi cyane kandi ko kubura imirwano ari ibintu bidakwiye na gato ahubwo ko hakwiye gukomeza inzira y'ibiganiro. Yes, ngaye nguko rero reka tubashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 22 Gicurasi 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana ngushimire cyane bwana Sanze Furajari mura koze cyane nawe bwana Fagike na mura